ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فقه السنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه السنة آ برنامج كاكي ميدوست بيفنا بدل كل يارجون نزهة شميم. فقه السنة كي على الأزهر يونيفرسيتي مشهور درنبيك لكم غاوا فضيلة الشيخ الأستاذ المرحوم السيد سابق ليوافا وفتح بفتوغا مي برنامج ميغنستني ديوه ترجمة كورا وافمني أحمد فاروق محمد بفتوغا فرتم باغ سافتار كمغا بابغا مچ ميهار بالام ميدني ميغه ترين ميدوغا برنامج بلالاني හතර වන බෑ ඒ නජිස් තකෙච්චා එක වෙෆාවාෆෙන් මීගේ කුරී ප්‍රෝග්‍රෑම් තෝග බලාලාෆ් මානේ මීගේ කුරීගේ බෑතක තාහිරෙච්චකා එක වෙෆාවාෆෙන් එමෙ ෆහ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගල්ගොන් බලාලි දෙම් මේදුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ මී බයාකෙන් කුරිය තාන මේ දවස් මාලුමාත් එවම අල්ගොනක් ස්ටුඩියෝ ක මින්නවි අලුස්තාස් අහමද් මාමුන් බරබර ශුක්‍රියාංගත මරහබා වඩන්දි හතර වන බෑ නජිස් තකෙච්චා එක වෙෆාවාෆෙන් මිෆද ෆෙන් දෙබයක බෙහිගෙන් වේ ಫುರತಮೈ ನಜಿಸೆಚ್ಚಕ ಎಕುವೆ ಫೆನುಗೆ ರಹಯ ನುವತ ವಹಂ ನುವತ ಕುಲೆಯ ಬದಲ್ ಆಸ್ಫಾವಾ ಫೆನೆ ಇಬ್ನುಲ್ ಮುನ್ಜಿರಾ ಇಬ್ನುಲ್ ಮುಲಕ್ಕನ್ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಗತುಗ ಎಫದ ಫೆನಕಿ ಎನ್ ಸಾಫ್ ತಾಹಿರ್ವುಂ ಹುದ್ದ ಎಚ್ಚೆ ನೂಂಕಮ್ಗ ಇಲ್ಮೆರಿನ್ ಇಜ್ಮಾವೆ ಎಬ್ಬಸ್ ವೆವಡಾಗೆನ್ ಫಾವೆ ದೆವನೈ ನಜಿಸ್ ಎಚ್ಚಕ ಎಕುವೆ ಫಾವಿ ನಮವೆಸ್ ಏಗೆ ಜಾತುಕ ದೆಮಿಹುರಿ ಫೆನೆ ಫೆನುಗೆ ತಿನ್ ಸಿಫಯ ಬದಲೆನ್ ಆಸ್ಫಾ ನುವುಮೆ ಮೀಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಫೆನುಗೆ ವಹ ರಹಯ ನುವತ ಕುಲೆಯ ಬದಲ್ ಆಸ್ಫಾ ನುವುಮೆ ಮಿಫದ ಫೆನುಗೆ ಹುಕುಮಕಿ ಏಯಿ ಮದು ಫೆಂಫದೆಕ್ಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ನುವತ ಗಿನ ಫೆನೆಕ್ಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಏಯಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಜಾತುಗಾ ತಾಹಿರ್ ಅದಿ ಎಹಿಂ ಎಚ್ಚೆಹಿ ತಾಹಿರ್ ಕುರುಮ್ಗ ಕಾಬಿಲ್ ಫೆನೆಕ್ಕಂ ಗಾವುಮಿ ಮಿಬಹುಗೆ ದಲೀಲಕಿ ಎಕಲೆಕ್ ಫಾನಂ ಅಲ್ಲಾಹು ರುಸುಲ್ಲೆವಿ ಅಬೂ ಹುರೈರತ್ಗೆ ಫಾನ್ ಗಾರಿಹುಂ ರಿವಾವೆಗೆಂ ವಾ ಮಿ ಹದೀಸೆ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة وأحمد ماني أبو هريرة كفان ودالوية إفهاركو رفوشو كميها كواس مسكتك كودا كموديه فهيتم فين وداغن أصحاب بيكالون إينايان إكان منا كوريومن أوس وداغن نبي فهي بيكالون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريوية تي بيكالون إينا دو كولواشي ಅದಿ ಏನ ಕುಡಕಮ ಗೊಸ್ ನಿಮುಮುಂ ಎತನ ಫೆಂದಾನ್ಯೆ ನುವತ ಫೆಂ ಬಾಲಿತಿಯೆನ್ ಅಳುವಾಲ ವಾಶೆ ಫಹೆ ಹಮ ಕಶವರುನ್ ತಿಯಬೇ ಕಲಂ ಫೊನು ವಿಗೆನ್ ವಣಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಕಂತತ್ತ ಫಸೇಹ ಕುರವಾ ಬೈಗೆ ಗೊತುಗೆ ಅದಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಕಂತತ್ತ ದತಿ ಕುರವಾ ಬೈಗೆ ಗೊತುಗ ತಿಯಬೇ ಕಲಂ ಫೊನು ವಿಗೆನ್ ನುವೆ ಕೊಬತೊ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಕೆ ಮುರಾದಕಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅದೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಕಳ್ಗೊಮ್ಮೆಂ ಹಮ ಬಯಾಲನ್ ಜೆಹೆ ದೆತಿನ್ ಹತರ ನುಕ್ತಾಂಗೆ ಬೈ ಇಂಗತ ಫುರತಮ ಕಮ ಕಳ್ಗೊಮ್ಮೆ ಬಯಾಲನ್ ವಿ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆಗೆ ಮ್ಯಾವೆಗೆಂ ವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ಮಿ ವರ ಅಮಾಂಕಮ ನೋತ ಮಿ ಏಕಕೊಣಕಕ ಓಗಾತೆರಿ ದೀನೆಕ್ಕಂ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆನ ವರ ಬೊಡ ಹಾಮವೆಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ದೆನ್ ಹಮ ಎಗುತುಂ ಹಮ ಯಾ ಎಕುಮೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಕೆ ತೆರೆಂ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆನ ಎಂಗಿಂಗೆಂದಿ ಅನೆಕ್ಕಮಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ಲುಯ್ ಫಸೆಹ ದೀನೆಕ್ಕಂ ಅನಿಯಾವರಿ ದೀನ ನೂಕಂ
mi kandata mi hadis keteren argumen fenigen hamoyegen de kandatake mi har mi hadisaga mi miskituge harima tereno to miskituge sarhatu tere mi kodakam diyama ashab bekalun etanu amal kuravi gota adi kirit man nabiya sallallahu alaihi wasallam ge irshada mi argumen mi kiya kirit man nabiya sallallahu alaihi wasallam ki makarimul akhlaq nabiya argumen mi ken esaw battaka mekalege faana etanu mi dakkawa famiyati anekaya islam din deke lobi wuma magu fahiwane huriha gote egotu mitanuga smeti ham egota dakwa arabinge mihek arabi ke mikiyani mi rafushuge mihunna mikiyani arabin are boga beenun kurani ehma emihunnaka mi negene mi algon mikiya mi city life nota mi taraqqifa mi rarashuga mi dirulena goittake negene ehma mi esawattaka mi kahakant timai famiri ehma e kudakam diyama etana mi fen echen alalumun hisaban emenime den e fahuga kirtman nabiy sallallahu beenun kurevvi eka mi deena goalumuga beenun kuranjehe riveti walza nasiha e beenun kurevvi e fahuga emihaya genes emihayen ege hori mi gos kannota rangaluka be kurevuni rangaluka me nunkan emiha bayanko eka nukuruman emihan iltimas kori em nasiha tervi he mi algum mi ki islam deenuga mi onna mi islam deenaki sulhage deenake mikam waraboda mi hadis ke tereng algo men dalil libigende em hadis ka nabiy sallallahu alaihi wasallam ekam bayan korawa fa mistakunna kantata faseh korawa bay gotu algo me foni em evves kamegga mi hunna mi undagu waane goitta nuwata e kamek kuruma onna mi duru magu algo men dakkagen nuwane e gonne me fasih goitteke algo men dakkan jeheni em deena gowalumuga wes ham emingan algo men beenun kuruma mi hadisun algo men ham barekkamuga wegen daana de mege saftaharukamge bayabalairu de mi hadisun algon men neba fahaka kurave mi najis filuwalawan etana fen arawa haka detta egota mi amuru kurawa famitanuga me otima algon hitangarani mi saftaharukama balanya migota kanta kurumge muhimmukan eba fene detta mikamuk matsan ar balwala baytura hade algo men mi kudakam hajata diumes nota bodkam hajata diumes mikamu algo men be gengulen je usul teke wakan min ebe engingende misal algo men ge rajyega miharu gege hamkom gege fahana tash bahatta furi kamuga vies hingajje zamane mi hama mi handaspuri nota walkonege wala fahana kuri zamane kudage fe bodge fe ko zamane hingajje e zamanu kes on usul ki mi hajata diuma fahuga mi wala rangala fassala mi mati bandu kolle fas alafa mata forwale ema mi ege beenuma ki anekunna ege maccan arafa e najistoga maccan arafa anekayan e undagulun sayame koddinu mattaka kureve kamike de mitanuga mi etana fen alalumge wahake yannani ei bimmati kamuga awanam ege mane ki fen bima hinde gotan huri kamuga awanam e halatuge gota amal qurani ennames misaleka mi zamanuga mi miskittoga me ona tiles chahafa mata mi carpet la fa not mi no tarfala la fa mi kago gote menane e fa de haletto ga ham mi jeheni saaf ko fengala farangala saaf kuran jeheni mane ki etanuga ega asaru fila wara saaf kollan jehene den bimmaccha vejje kam gana mi veligana maccha kam gawana ma veligana fengala lumun ama mi bimuga mi bima ekwegen hinga dana adi gos ega asaru hinga dana me eye mitanuga algommen hama visnadan jehnukta eke den fotoga kuriyan algon daanenge ta den hori batakage adekalek faanan allah rusul levi abu sa'id al-khudri ge faan gari hon riwawe ken wa hadis fes mikama dalil kure e hadis kawani عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدار قطني وأحمد والشافعي والبيهقي معنی ابو سعید الخدری ge fan vidalviye rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hu ga dennevne algon men biur buda namaka kiyun waluge fenun wudu kurun rangalu wane toy
e walaki hayluweren ekamge terega beenun koffa hunna taketcha marwefa hunna kuttaya enumves kuniwefa hunna taketi e walan alaleve walike fahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kureviye hama kashawarun fenaki tahir kuranivi etcheke evves etcheke sababun fen najihen nuwa hutte ade mi hadis kalgomen hama balaroga mi hadis walgomen engen tani mi fena එච්චෙම් හින් එකුවේ කමුගාවෙස් මියදුගේ වහකයක ෆුරතම හිඟජ්ජේ ෆෙනුගේ රහයන් වත වහන් වත කුලේ බදල් ආස්ෆා නුවා කමුගා වානම ඒක මස්සලෙ නැති එහෙම ජියා මිසාලක ෆෙනා එෆද එච්චෙන් එකුවේ කමුගා වියස් ඒගේ සවබුම් ඒගේ රහය නොත වහන් නොත කුලේ මින් එච්චක බදද නාන්න කමුගා වානම එෆෙන් ඒ නබිය සසම හදිස් පස්ෆුගා බයන් කරව ෆදෙන් එහම තාහිර් ෆෙනෙක් කමුගා වෙගෙන් දාන එහෙන්නමස් ඒක මිදෙන්නවි ගොත ඒගේ රහය නොත කුලය නොත වහය මින් එව්වෙසෙච්චක එව්වෙස් බදලෙන් ඇස හොරෙජ්ජ කම ගවා නම ඒක මානේ කේ එෆෙන් හිසාබුන් ඒ බේනුන් කුරුන් කම නුදාෆෙන බදල් වෙගෙන් තානේ එහෙම මිතනොග මෙන්නනි හයිදෝරෙන් කමුගේ තෙර බේනුන් කොෆොන්න තකෙති මිනවත මරුවෆා කුත්තා දැන් මීග මී ඒක ගින දොස් වෙගෙන් ගොස් කුණි වෙගෙන් ගොස් හලාක වෙගෙන් ගොස් දාදර ජෙහුන් හාලිත් වේග වාහක දැන් අනෙත්තන් කොලකි වලුගේ ෆෙන කීගේ ජාතුගේ ඒ හැම මී කණ්ඩෝගේ මී දේවරු බදල් වාහෙන් හැම මී බදල් වමුන්දා එච්චකේ මී වලුගේ ෆෙන කීවස් එම් ෆෙනුගේ ලෙවල් ෆෙම් බදල් වානේ අපද එෆ් ෆෙන නූනේ ඒක හුන්නනි කීයේ එ මී වෙසම ඒක සවබක ඒක මානේ කී හැම ඒ ෆෙන්ත බදල් දවරුව මුන්දානේ බදල් වන්ද ෆෙම් ෆෂලයාගේ තෙර දවරුව මුන්දානේ එහෙම වෙච්චි ඒ ෆෙන ඒ තාහිරුකන් අන්නානේ එම් එසවබට්ටක නබිය සසම හදිස් කරවනි එහෙන් එච්ච ඒකෝ කමුගා වියස් ඒක කුරීග දෙන්නේ ෆදන් ඒගේ රහය නොත වහ නොත කුලේ බද නාන්න කමුගා වානම එහෙම රංගලු ෆෙන් කමුගා තාහිර් ෆෙන් කමුගා වෙගෙන් දානේ den mi hadis abehe gotun itura fotuga liwafmani mi hadis riwa kor vibekadun kore at-tirmizi vidalwani mi hasan darajage rangalu hadis ekamge al imam ahmad vidalwa gotuga biur buduage wahakoin hadisaki as-sahih hadisaki yahya bin ma'ina abu muhammad bin hazm wasmi sahih hadis ekamga vidalwe emme bekadunnan allah rasulullah ibn abbas ke faana abu hurairah ke faana tabi'i bekadunge tereng al hasan al basriya ikrimaya sa'id ibn al musayyaba ibn abi lailaya sufyan al thawriya dawood al zahiriya an nakhayya al imam malik wasidalwani mi hadis ka wafadani al ghazali vidalwe faave fena behegotun al imam shafi'i ge faan ge mazhab al imam malik ge mazhaba ekke wumatti man kalek faanu edilabame mi hadis ka wa gota khilafan asfawa ede befakalunnan Allah Rasulullah Umar gafan ga darikalun Abdullah garihun riwayat fawa hadis kam gawa idha kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath rawahu Abu Dawud والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطني معني فينوغا أدى كل هم وجنما إفن نجيهن نواهوته mi hadisaki sanadugayya matunuga idtirab ebahi bodati tafatu taken ekulevigen wa hadiseke ibn abdul barri ekalek fan ga tamhid minan kiyunu fotuga liuwa faave fena behegotun al imam shafi'i ge mazhab kam gawa de kulla hamay fawa fen najis nuwan kam buna mazhabaki riwawegen wa gotasha kam ge zaata balairwes dhaif balikashi mazhabeke ade mi hadis ke wahake dimu kuri galunu dem mi demme mi ivigen dia wahakage terega mi wa argumenge islam deenuga mi onna mi zamanan as argumenge tere dekemunda mi waruga de onna ekkamen ei mi mazhab tima tabawa mazhab ei emmerangalu mazhab kamuga dekigen ehem mazhab taka ham mi badu bas nuata mi malamatuga bas raddu kuratan argumenna fennamunde ehennames argumen ham mi argumenge islami tarikh jehila iruga mi fennan oti egotaka nune ei ebbekala kane bekalege rayan ihtiram kurawwa fa wakan argumen ebe inge em mazhabege imam kane mazhabege imama menote em mazhabege rayan ane mazhab ihtiram kurakan argumen eme gigende em ei argumen ham mi fa dandore kam visna ran kameke mi kamaki ege zaatuga mi ege aslaka badade naade hamekan mi ga annani argumen ege amal kura gotan anna koda tafatike mi annani ehem vechchi kamuga awanam argumen visnam vi argumenge deenaki ed deeneke argumenge mi amal kura usul theki en usul theke ehenname amal kura gotuga in koda tafataki ei argumen ege sababun tala foluma kanota ararun theka danje hor kamen nunkam dem mi hadis ka bayan kurwa famiwa mi de qullaga wahaka ge terega mi emme kuriga eruga
mi walum fennagagen nota mi fadago gota beenu kuri zamanuga wahaka ehnamas mi zamana algomen bala eruga mi zamanuga mi innani mi geega fahanatoga mena shawa har kofa menani ehmejjiya shawarum fen anneruga e fen mi annani mi ega central tanakun nota ma markazum fendu kura tanum e fendu kura mingana ko bala fennani ema ega de qulla hamaveto nota nunto e komhen etanuga belun lazimen nukure e yagimwa ekkamen e bote yaginu se gunnan hama wefai ehmvima e halatuga vejjiya mi annani miga beenun kuran jehe mi onna mi nosa hinagat mattaka mi de qullaga wahaka mi fenuge de qulla hama wan jehe wahaka miga annani mi fenuga de qulla hama vejje nama efen najhen nuwa hutte ehen kamuga vies hama de qulla hama vikamuga vies eyan e najhen elijje kamuga wanama notega waha rahaya kule badilen atwejje kamuga wanama e himenigen danama najis fenu gotuge ehnames e badal naanna kamuga wanama e hama beleveni hama tahir fenuge gotuge em ei mitanuga mi anna mi tafata ki mi de kulla hama vejje kamuga wanama e mi najis nuwane ittankolo ei miga alaganna tankolo ki em ei tafat ek hori kamuga bayan kore fena wahke ki ei ehnames miga argumen mi mazhabi tafat ek nota rayutaka jehila aruga miga tereng engigen argumen engigen da kamaki de kulla hama vi kamuga vias ega najis horejje kamuga wanama tagayyura fen kamuga belegen daane em beenu kurun ekashige wa fena kannuwane halatuko te miga furatama suwalan adi mi jehila ninge to kopato degulla hamavume ebunne bahuge muradaki ad qulla hamomike mi kiyani ei mi fenuge mingana kiya kamuga wanama mi sate kanuwadi 3 liter waru gaganaka eto gaganaka ehakan havaru minganu kira kamuga wanama ai me ehakan havaru mi fenuge minwara ei hashigandu muli hashigandu ekiga mi temmale waranota hashigandu ekiga dawele waruge fen ehawara fen fenuga wahaka mitanuga me annani ema e minganda fen hurun fen hurikamu gawanama e fenun hama beenun kurevene en nunkamu gawanama e hinagatuma emme kashigam wa fenekam minwaru e kamuga kabulun kurevene mi program mi genesteni static company ge heyo idun takayeko te mi balali hatarwana baya mi najis taketsa ekuleifawa fenuge matsa de mi balalani buima faho baaki hunna fen mi baga matsa mi ge teren furatama mioti insanon buima faho baaki hunna fen mi magan mawduge dashun insanaku buima faho baaki hunna fen fadu tahir waane ei muslimaku nuwata kafiraku junub veriye nuwata hayloriye fada mihaku buima faho baaki huri fen fade kam gavies tahir wa hutte كيت قرآن ga سورة التوبة ga أشاوس فناتو ga wani إنما المشركون نجس معني مشركونaki najis baykan kashwari mi ayatu ga bayan kurawa faywani ebami hunaki maanavi gotun najis bayku kamge ei ebami hun qabul kura batil i'tikad ge sababunna aamugotika ebami hun najis takecha hadimududar taketin rakkater nuwati ebami hun sifa kurawa fawa gotike ehin kamaay ko ebami hu gashiganda feran najis wefavun gaate ebami hunnaki muslim mujtamauga muslimunna guli ekuga ulunu bayke rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari ha waftu tahuge gotugayya farudi gotum wes ebami hun as ulunuwe adekalek faanu gari han as miskita wes wade ulunuwe ekamaku faharek gaves ebami hunna ebami hunge hashiganduge evves bay dovuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur kurawa fenwe ekamenang Allah rusul levi mu'min takunge ma kamalaku kamgawa Aishat ge fan gari hun riwaweken wa sahih hadith gawa gotun haydwariya ku boyfa hunna itche ves tahir wanekan ige ekamana vidalwi عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب رواه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد وإسحاق بن رهاويه معني عائشة كفان vidalwi timan kamana haydwari halatu ga hunnawa femfadu hippavame effahu etashikol man nabiyya sallallahu alaihi wasallam dikkollavame fahitiman kamanage tumfur jesse vitanuga ekalek fan tumfur jassave adi femfadu hippave mige murada ki ko bato mi hadis ade algumen hama mi hadis ke murada jehil aruga mi emme kuriga
feshigen islam din feshigen eruga adi ege kuriga wes e kuriga semen qabul kura aqida onna gotun to qabul kurunta onna gotun vejjiya hayluge halata gossikamuga wanama e anhem miha ke najihek kamuga ba anhem miha ke wes najihek kamuga emhen qabul kurani e me hisabun emihun e hayluge dossaruga hama mi anhem miha ya mulin ekaheri wedani mulin ekaheri weduma fahuga hisabun ham haylun emiha hina gannan tahir wanden emiha ekaheri kon bahattaniye e algum mi beenu kura bahuru yannama e karantinu kollahu bahattaniye buna usulun em ekahal gotaka oi kameke ei ehennama nabiya sallallahu algum menna mi dakkawa devwa famiwani adi egotaka nune e komme gotevies mi enege eterega hashiganduge midanna enege mi qabul kura aqidaga huri najis kamaki nuwata mi nurangolu kamaki eikiye enege hashiganduge beeru fushaka guli fer kamen nunkan ema ekan algomenna mi engigen die mi hadis ke tereng mi aishatuge faano mi femfode hippevi tashin kiritman nabiya sasum femfode hippe wahaka mitanuga bankora mitanuga aslo engigen da hen kames eboy ei mi algomenna wargina fahara dimawa kamen ei mi hama mi dariful femboy for tashin mi mamma nota bappa fembon hinhame nuje nota bappa nota mamma femboy for tashin dariful fembo ke hinhame nuje mi katanta se baade den ega hagigata ki ega misalaka bali halatuga hunna iruga vejjikam gawanam ega rangalu gotaki rakkatirikamuge fiol elun enname sama ega aadaga halittuga vejjiya hama ei masalen ekkame nune ei kiye ega zata ba kami masalekan hadagen egota boyin kamako nodane huddawana goten nune egota gendan jekame nune ema haydu halatuga hurumaki ei kommehen ekaheri kolden jehe sababen nunkan min inge etcheki eiye ema kiritman nabiya sallallahu alaihi wasallam mi dekkevi enamunaye eruga sagafate kanote emihun gabul kura mi gabul kurumege terego ekkameke hayluge dossaru anhem miha hunnani ekaheri kolla feme ei kiye islam deen barwala kame ekkame nunkan ege badoga meti hame e onna gulun e gotuga demi otun ei islam deen ekama barwala kamekkan den buima fo baaki honna fenuge baage tereng demmi annani maskeun halal janaware buima fo baaki honna fen maskeun halal janaware buima fo baaki honna fen tahir waane eheni efada janawaruge kulaki tahir mahun ufede etseki bumaayku efada janawaruge kula dawayaki tahir etseki Abu Bakr ibn al-Munzir vidal wefave maskeun halal janawaru buima fo baaki honna fen buima efenum wudu kurun sahhawane kama ilmverin ittifaq wevadagani ade mitanuga mi bayan korawa fami wani mi algommen mi faharek algommenna mi balaganna undagu echaka vedane faharek enata e mi danwa wake ki mi algommenna mi zaman kuriyaragen ayruga mi anna badaltaka eku enna tafattakuge sawabun e manzaro e higga manzaraka nuwun ekashige ve enames miharo salgom misalaka mi awattari gawumtaka jehila ayruga gawumtoga miskittoga wudu kuran hunnani bodu fengane onnani den fenganuga washagen hunnani hama wudu kuran amet ishindegen tibeve gotan hadafona den e fenganun emme wudu kurani e wudu kurare bay faharo emihun hama kodo ila beru kolla fem fodu ekkale fenganuge tereyabes tatan annan enas algommenge mi gabul kura mi algommenge men sagafe onna gotum vejjiya algommennan e fase kamaka nuwane algommenna wani bodu fakuraka shewani mitanugas mianan ham ekhala mi nukta mianani maskeon halal janawaruge kulu e tahiru echke vejjiya den algommen ham ege kulu algommen gaga hakam vita hennennu mianani gen ata eme halatu egota niyakuri kamuga misake fada halate medweri vichchi kamuga wanamas algommenna diinuke ebote ege hukum bayan korawa emme kudi kantakum feshigem bodet kantaka dande diinuge bohutte algommenna efada halet takuga amal qur'ane goitta bayan korawa emme ei mitanuga algommenna engigen die nukta ke misala algom balamato gege mi kuri zamanu guna gege wala mas ala funna den efen algomen boyolani wes hama e waluterega mastan ulene ege ama najista waluterega hunnana esme algomen efen beenu koron ere algomen echke hita kannara enos miharan algomen bajaru algomen waran undagwana ete balaya ganna ene zamana ekkon e badalteke annan ehnames diinuge e hutte mi emme aadaga wahaka emme kudi kantakum fishiga bodit kantaka wes diinuge hutte ege halluta kame fada harite medweri wejjenama amal qur'ane go bayan ko dife hutte aneka samalu ifasiha kame miga mionna detta burakame nune dinan ulumaki adwarpata shukriya ngata program wada mawlumat eviti
mi program galgon miedu mi balali buimaffa baaki honna fenuge tereng bay baataka den kuriyan hur program tages fenuge baata safta harukamuge baata hoge tereng mi balalani algon mi balamunda fote ki fiqh sunna mi as-sayyid sabiq li wafa wa fote mige divihi tarjuma kurawa fan ahmad faruq muhammad mi hasabu mieduge program nimmala fargon wakielana program ga malumat tevvi ad ustaz ahmad mamun program ga himanali hadisa ayat vidal devvi ibrahim ilmas program ufeti ahmad suhan hushayli nuzhat shami assalamu alaikum إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فقه السنة